Ndagusuje kandi nanaguha ikaze kuri we wahisemo kubana n'Igihetv, twizera yuko ukomeje kumererwa neza aho hose hatandukanye ukurikira amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye Igihetv komeza kugenda ikugezaho. Mu karere ka Nyanza umugabo wari warafungiwe kujya mu mitwe y'iterabwoba yishe nyina muhoye amafaranga 5,000 by'amanyarwanda. Umusore witwa Uwimana Charire yatawe muri yombi yiyemerera ko yishe nyina musanze mu musarane aho yamukubitiye amatafari ya rukarakara. Uyu musore w'imyaka 30 yabanaga na nyina mu mudugudu wa Kabasine mu kagari ka Mubuga murenge wa Rwabicuma ahantu mu karere ka Nyanza. Sylvain Nkundaba usanzwe aziranye n'Uwimana avuga ko yahuye n'Uwimana yamubazaho agiye akamubwira ko hagiye kuri polisi kwirega ko yishe nyina. Uwimana yemereye iki cyaha cyo kwica nyina akavuga ko rero yabitewe nuko nyina yamwimye amafaranga 5,000. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo yemereye Flash FM dukesha inkuru avuga yuko ari byo iyi case yabayeho. Ati uyu musore witwa Uwimana Charire yishe nyina umubyara akaba yarabitewe nuko uyu mukecuru hari amafaranga 12,000 yari yahawe y'ingoboka. Uyu musore rero aza kumusaba amafaranga 5,000 arayamwima, nyuma rero aza kumusanga mu bwiherero amukubitiramo amatafari mu mutwe nkuko abyiyemerera. CIP twaje Amahoro Sylvestre avuga ko uyu musore nyuma yo gukora iki cyaha yatorotse aza gufatwa na polisi y'u Rwanda. Ubu ngubu akaba afungiye kuri station ya RIB ya Busasamana. Umurambo wa nyakwigendera Goderiva Nyirandora imyaka 72 nyina w'uyu muhungu wajyanwe ku bitaro by'akarere ka Nyanza. CIP twaje Amahoro avuga ko Uwimana Charire yaramaze umwaka afunguwe kuko yarafungiye muri gereza ya Mageragere azira kujya mu mitwe y'iterabwoba. Iyi ni Igihetv. Ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo ntibagirwe kubidusigira muri comment. Tunakomeza kwifuriza uruko rudashira uyu mubyeyi ibihe byiza.